Erizo abakachiko ka local government omwishenjero batangije rw'abashuubuzi mu katare ka Central Market ne papara barukore ko kunyigirizwa aho kubashashuza sente nyingi zibatari kubasa. Abashuubuzi nibetomboita ahabw'esente nyingi kuruga ha mitwaro 3 bibatwire nibashashura kuhika hari emitwaro 10 ezibatari kubasa. Tulina departments 2 ebyenyanja ebikalu n'ebibisi fennanga tunase mu kakatale twali tuwe emitwaro 3 ebyenyanja ebisi n'ebikalu akakadde bati bwetwashiftinga okudda eri okutuzimbira akatale okukomezebwawo wano batulaga nti fe ab'ebyenyanja ebibisi tuyina okuwa ebisale ebiteekanakana ne bali bannaffe ate nga bizinesi tukola y'emu. Emitwaro 5 gye tusobola ate tuli mu kugisasula. Kaakati baagala kango bamu ze ŋŋende eryeki bo bagamba we are the landlords bw'atasobola kusasula katale tugenda kufulumya ebweru abalala bajje. Abanyishenjero bayananjiriza Mbarara Central mu nshonga z'abashuubuzi okumaraho rwaroru. Mr. Mayor mushitame n'abantu abo mugamba hata price aho kuba twaje mu kwenda okukora ko ntibakwenda konka esente z'abanyingi bwenu mushitame mbugambyo. So if you spoil it, you're not spoiling Museveni's market, you're not spoiling Mayor's market, but you're spoiling Mbarara's what? Mbarara's market. Abo abanosolite babasuuza akatale kano baali baagala katwala kati bayita mugonge n'akufulumya akatale akagule indirect. Meya wa Mbarara State Robert Mugabe Kachebezi hamwe na chairman w'abashuubuzi ababasha b'abashuubuzi okwiyaho rw'ekwaso bakashashura. Turukuza kuratira ebiragiro ebiri kutegeka akatare aka Market Act nibagira ngo umuntu utashashwire tumuhishire kumuhereza notice y'ibiro 14 days ezo tukazibahereza ngo barije ba compliant bayanga katwebuuza government kye yetawuliriza mulanga kwa muntu wa wansi mwini bakwaroketingira bamara imyaka 2 necweka tokushashura tabura mukasana yegizire mbabazi twajya ngwene katugendere ahiteka eryo muntu yapangiso wawe no mubwire bukwingana ki ebo bwona no kubahereza time yo kujya ngo bakayetera umutima twabahereza ameza ashatu gabene gawa kibanza cyo kwezi kwa kashatu mbwene hati baringize mubwire na mbwene hati nyoni teka mutabonekara akacerirwe okuba ya enforcingire abantu aba bashashire ninga barunzire ikindi cyo gukora. Amakuru aga gashakwa Paul Tuyamureba.